الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمام رحمه الله وماكي باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. دمل تونغال هنا علي سنغولي مودون نسو إمردين الله صلى الله عليه وسلم ko hino tindina fi toragol Allah du'agol toro Allahu moƴƴireji mawloramu boneji si tawi heddike tataɓal jemma on be ma'ana sakkitoral ngal tataɓal jemma on sakkitoral ngal toragol Allah tabaraka wa ta'ala fewndo on ɗon saa'i nde wonno ko saa'i jippagol Allahu tabaraka wa ta'ala ko sa'a ɓurɗo teddude e sa'aji jemma o wona Allahu wiri wa bil ashari hum yastaghfirun. qala rahimahullah haddathana Ismail qala haddathani Malik an ibn Shihab ay az-Zuhri rahimahullah an Abi Abdullah al-Aghar an Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبتين لاد الله صلى الله عليه وسلم بوئي هنم بوئي ينزل هنو جباد ربنا جومي ميدن هنو جباد الله جيد أن تبارك وتعالى في كل ليلة اندر كلا جمّة sa'i hombo ha honto ila sama'i dunya faade ma ha e kammu aduna yanki ngum ma kammu hikki ngum e aduna o sa'i hombo hina yabqa fewndo ka tawi don hino heddade sulusul layli tatabal jemmangal al akhar e sakkitoro o tatabal sakkitorangal e jemma o si tawi o jippike ha ɗon fewndo on ɗon saa'i jippagol ngol o handi e mum fa yaqulu kanko Allahu o wi'a man yad'uni toni mahallu shahid on addu'a idha baqiya sulusul layl man yad'uni ko hombo woni torade lan fa astajiba lahu mi jabinanamo ko woni ko o tori kon man yas'aluni ko homboni landade lan fa utiyahu mi okkoramo ko o landi kon man yastaghfiruni ko homboni insinade ka an fa aghfira lahu mi yafanomo idan yewtere nden hino laaɓi muskila wonɗo tun e yewtere nden amma ahlu sunnati wal jamaa as-salafu salih kamɓe ɓe mara muskila e nde ɗo yewtere oɗo hadis ko tawaɗo e hadisaji honɗum honno karama ko ɓe wiyata sifa ɗiɗo hadisaji ahadisu sifat nususu sifat ɗiɗo wiyete nusus as-sifat sa taskike hadise on moƴƴa a taway himo tindini fi sifa e sifaji Allahu tabaraka wa ta'ala honɗum woni sifa honɗum e sifaji faamuɗa ɗo jeeyaɗe sifaji Allahu tabaraka wa ta'ala no tawa e muɗum sifa tippagol yanzilu rabbuna no tawa e mum honɗum sifa wowlugol fa yaqulu man Allah fa yaqulu Allah idan ndo wiyete nususu sifat no heewi e qur'ana no heewi e sunna kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbik wa jaa rabbuk wajhu rabbik
wa jaa rabbuk wal malaku saffan saffa إن الذين يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم نصوص الصفات toɓɓere ndowni lubbu tawhid ko mbuso tawhidi gonni mo toppitike o wattani hilla o faami tawi ko faamu selluɗo on haray o heɓi ko yete ko lubbu tawhid ko mbuso tawhidi gonni tawhidul asma'i wassifat hiɗa andi kono ni manhaju ahlus sunnati wal jamaa e fi sifaji Allahu din tabaraka wa ta'ala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah no windi deftere si amarande ɗaɓɓande deftere weddinde e damal mayre on yimɓe wiyay wano aqidatul wasitiyya hiɗe gandi ko yewtude fi tawhidus asma'i wa sifat aqidatul wasitiyya kono hiɓe mari deftere weddinde wiyetende attadumuriya deftere tawande e defte nde aqidatul wasitiyya ɓe waɗa munagasa e nder deftere nden ɓe waɗali munagasa e nder deftere nden amma aqidata attadumuriya ko deftere nde ɓe ɓangini fi oɗo mawduu tawhidul asma'i wa sifat ɓe waɗi munagasa e kala toɓɓere ɗe toɓɓe feddeji beleɗe ɗin yimɓe beleɗe ɓen lundori aqida ahlus sunnati wal jamaa on e sengo tawhidul asma'i wa sifat tawhidul asma'i wa sifat sifaji Allahu ɗin ko pecce jeluɗi fecci on ɓooyi janngude tawhidul asma'i wa sifat ko pecce jeluɗi fecci terte windugol ɗum wona ko satti noon inde deftere na ko satti kono hendagol ko wona yewtede konko ɗum ni muhimmo tawa feƴƴi si feƴƴiɗo landoɗa kono de deftere honde wolano kono na en tawe e ɓen hatta ida haraju min indika qalu madha qala anifa si on tigui le yiilali hakkille kingo la budda ko ɗum o wiyata idan in sifaji Allahu ɗin ko pecce jelu fecci konde on ɗen pecce ɗiɗi ma pecce tati sabu sa'i on sifaji Allahu ɗin ka jumla hiɗi fecci pecce ɗiɗi sifatu zatiya e sifatu fi'iliya sifatu zatiya e sifatu fi'iliya sa hewtoyi nden ɗon deftere ma defte towuɗe ɗen seeɗa a andoyayi nden sendande e misal kala e muɗum sifaji Allahu ɗin hino toon sifatu zatiya hino toon sifatu fi'iliya sifaji goo ɗo andi ko wiyete zat ko sifatu zatiya ko sifaji ɗi Allah tabaraka wa taala wondi e muɗum o ala sertude e majji ko sifaji zati makko kin masalan wano nanugol wano yi'ugol wano waawugol
wano andugol ɗin ko sifatu zatiya misal goɗɗi gono ton ko sifatu fi'iliya wano wowlugol wano jippagol wowlugol ko golle ka wona golle jippagol ko golle ka wona golle e misal ɗi ko sifatu fi'iliya goɗɗi gono hawtude wongol zatiya e fi'iliya ko ɗum waɗi ɗaɓɓowo gandal no hani andude kala fannu mo miijiɗa a fuɗɗike e nder fannuji ɗi fuɗɗiɗa ɗin alimta shay'an wa khafiyat minka asiya nde woni fayida waɗugol mulasama fuɗɗode wona ɗo woni hakkunde nden sakko wona hattode nden gonga usa souleymana noon makata kon hafisahullahu fuɗɗa gongol no welani fi jama on kono duuma gongol ha ƴellito ko ɗo woni musiba on ko raɓɓiɗi kon oɗo hadi sa wattani hilla a taway ko o moftuɗo sifatu fi'iliya ko wannon nelaɗo sallah sallam ɓe maaki yanzilu rabbuna jippagol ko golle sifatu fi'iliya on ko yowodirɗi bi mashi'atillah ma tertoɗen ɗum no towi wonande mo anda mo mara sibasiman mum on sifatu fi'iliya on kono ko yowodirɗi e bi mashi'atullah ko mana yanzilu idha sha'a mata sha'a kayfa sha'a na ɓe yetoma kadi ɗin ɗon sifaji sifatu fi'iliya on ko qadimun nawi mutajaddidul ahadi nawu on ko qadim mana o mara fuɗɗode kono ko mutajaddidul ahadi gotum gotum e mum on ko heyɗitay ɗum ko wowli hande kon e jemma feƴƴuɗo on ka tataɓal sakkitoral wona ɗum o wowlata janngo na ɗum o wowluno hanki mutajaddidul ahad naam jippagol ngol o jippi hankingol ko jippagol ngo o jippoto hande yanzilu idha sha'a mata sha'a kayfa sha'a yatakallamu bima sha'a mata sha'a kayfa sha'a sifatu fi'iliya on ko yowodirɗi e mashi'a irada e mashi'a haray hiɗa andi ka aqidatul wasitiya o wallinani en qa'ida sifaji ɗin ma'ana gomɗingol sifaji allahu ɗin ko ithbatu jami'u ma athbatahu llahu li nafsihi fi kitabihi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi ithbatu jami'u ma athbatahu llahu ta'ala li nafsihi في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة ودون هاتي من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ko tabintingol dendanangal ko allahu tabintinani hoore mum kon o inni wajhu rabbi na kanko tabintinani ɗum hoore makko o inni jaa rabbu na kanko tabintinani ɗum hoore makko o inni yadullahi ko mbo wi ɗum na kanko idan na kanko tabintinani ɗum ɗon hoore makko la budda neɗɗanke gomɗinɗo allah on tabaraka wa taala o tabintinana allah ko allah tabintinani kon hoore mum aw athbatahu lahu rasuluhu ma ko nelaɗo makko on tabintinani mo
wannon hay goto anda Allah hewti ko Allah andi hoore mum ko si feƴƴi ɗon e tagore ne fof komo ɓuri andude Allah ko nelaɗo makko on sallallahu alaihi wasallam nelaɗo innayi sifa wowlanayi en sifa e sifaji Allah innen o wona ɗum wona Allah sifora ɗum ma wi en wona ɗum nelaɗo faandi tayle wona kamɓe yeeti en wona ɗum ɓe faandi ɓe inni e yanzilu rabbuna jeyi ɗon on hino jippade kon ɓe wi ɗum na nelaɗo sallah sallam ɓe wata wowlude e arabu si tawino ko yamirore makko nde wonno jippade ɓe watano wiwde yanzilu amru rabbina si tawino ko yurmede makko nde woni jippade ɓe watano wiwde yanzilu rahmatu rabbina ɓe andano wowlirte idan gomɗinal ngal labudda on tigi tabintinana Allah ko Allahu tabintinani kon hoore mum e ko nelaɗo on tabintinanimo kon ko alda e waylugol naye ta'wil min gayri ta'wilin ka nelaɗo inni ɗo yanzilu rabbuna sufiya e turuqiya ko nanta heɓe inna ko yanzilu amru rabbina wo ko yamirode Allah nde woni jippade ɗum ko ta'wil ko annon nelaɗo ko maki ko yanzilu rabbuna ɓe wiyali yanzilu amru rabbina ɓe innali ko yamirore Allah jeyɗo en woni jippade ko ɓe inni ko Allah woni jippade ma ɓe inna ko yurmede Allah nde woni jippade nelaɗo si ko ɗum ɗon ɓe watano wowlude ɗum ɓe innali jippo yurmede Allah nden ko ɓe inni ko Allah jippo idan oɗo ta'wil ɗum ɗo wiyete ta'wil amma ta'til ko wiwgol Allah jippotako Allah jippotako ɗum ko ta'til amma tasbih ma tamthil ko wiwgol Allah jippoto kono holla no Allah jipporta noon tamthil wi'a ko ni Allah jipporta ma wi'a no kaari woni jipporde noon ka escalier ji ko noon Allah jipporta ma no avion jipporta noon ko noon Allah jipporta ɗum ɗon ko tasbih ko nandindingol ɗum ɗon fof wona tawhidi on ko tabintingol ko Allah tabintini kon tabintinani hoore mum annabajo makko on tabintinanimo ko alda e waylugol min gayri ta'wil ko alda e waylugol naye nelaɗo inno Allah jippo inne yamirode Allah nden jippo ko o muskila e imam Jalalayn mari ka tafsirul Jalalayn ko ɗo ko muskila tafsirul Jalalayn ɗoɗa tafsirul Jalalayn yaretake ka tawhidul asma'i wa sifat kono alhamdulillah karama ko ɓen kurkanike nde ɓe waɗinde tahqiq wono Safiyur Rahmanil Mubaraka foori himo waɗi nde tahqiq sa gollitirayde amma ka ma'anil kalimat ko nde mumtaz ko nde gollitirtede ka ma'anil kalimat amma ka tawhidul asma'i wa sifat e ka qissaji annaba ɓella ɗum ɗon noon ɗuyta darja imamu on holla sifa ko fuɗɗotoɓe janguɓe majjuɓe wiyata si tawi yii ella e deftere aybina deftere nden aybina karama ko jon inna nden ɗon haaji tortaki hay hunde la ko noon e jahal kono nde gollitirtake e cenɗe go'o ko ya faamu ɗum ɗon jaɓana karama kojo on ganto woɓɓe maɓɓe laaɓananoɓe ɓe yang kurkanike dina kan ɗe ƴeɓɓidire kurkanagol ɓe ko ɓe kurkani dina kan ko nana kelɗin hoore ma tunninaɓe en ɗo laɓɓina hoore ma tunninaɓe hay ko ɓe windi ko gawata jangude idan on tigi tabintina ko Allahu tabintinani hoore mum kon e ko nelaɗo tabintinanimo kon ko alda e waylugol labudda noon anda kono wiyete waylugol ko alda kadi e ɓolɗingol ko alda e nandindingol ko alda e nandindingol ko waɗi noon ko on tigi warra ɗum ɗon iwtirgol ɓaawo qur'ana on nde wonno Allahu tabaraka wa taala no hawtidiri hakkunde tabintinalngol hoore makko sifaji ɗin e riiwugol makko nandudugol e tagore makko laysa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir haray noon dendanangal karamakoɓe yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen karamakoɓe salafu ɓen ko ngol laawol woni ko yaari
ƴetten misal gotal misal imamu meɗen imam malik rahimahullah imamu darul hijra nde o landano fi arrahmanu ala al arsi stawa ko sifa e sifaji allahu tabaraka wa taala o maki al istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah o innani landi ɗum inni la araka aw la azunnuk sahibu bid'a fa amara bihi fa ukhrija min al majlis aw kama jaa anhu rahimahullah ma malika ɓe landama fi on sifa arrahmanu ala al arshi istawa landugal ngal wona landugal ngal ko kayfa stawa kayfiya ko honno o fotiri imam maliki jaabi jaabol maɓɓe andagol lollugol ko e maɓɓe ngol ɓuri lollude la allah wowlingol ko hina kamɓe ɓe maaki istiwa'u ko ma'lum ka luga arabe imam malik o arabujo o wi ka luga arabujo fo no andi won wiyete istiwa ko ma'lum indal arab no anda ka arabuɓe kono wal kayf majhul amma kayfa on ko honno ɗum ɗon ko majhul ko annon allah andini en o foti ma o towi ma o ɓantike kono o hollali en ko honno en yawtataka allah holli en ɗo o holli en o foti ma o towi ma o ɓantike koye ɗum ɗon koye ɗin ɗon konnguɗi tati yewtereji karamakoɓe salafu ɓe woni yiltinirde istawa ay irtafa'a ala wal kayfu majhul ko mbo inni en arrahmanu alal arshi istawa ko allah o idan wal imanu bihi wajib gongi gomɗingol ɗum ko wajib ɓe ko annoon sa yeddi ɗum ko allah yedduɗa ɓay nelaɗo janngani ɗum sahaba en ɓay taw jibrilu addi aya on nelaɗo landi no jibrilu kayfa stawa honno o fotiri ɓay allah inni wajhu rabbika nelaɗo landi no jibrilu ko honno yeeso allah ngo wayi ɓay nelaɗo janngani sahaba en landi no nelaɗo ko honno allah fotiri honno o towiri honno o ɓantori honno yeeso allah ngol wayi honno juuɗe allah ɗen wayi honno nanugol allah ngol wayi ɓe landino ɗum tabi'ina en landino ɗum sahaba en tabi'ina en landino ɗum tabi'ina en ko ɗum waɗi imam malik maki wassu'alu anhu bid'a landagol ɗum ko bid'a bimana nelaɗo landanoki ɗum jibril bal allah jibrilu landanoki ɗum allah ɓay allahu wowlani ɗum jibril nelaɗo landanoki ɗum jibril sahaba en landanoki ɗum nelaɗo tabi'ina en landanoki ɗum sahaba en idan wassu'alu anhu bid'a landagol ɗum ko bid'a ɓe maaki annun miɗo tañƴini ko a neɗɗo bid'a ɓe yamiri jannganaku ɓe hertiɓe ɓen ɓe rondimo ɓe yalti ɓe feroyi ka yaasi ko annon ko poson bid'a hakkunde yimɓe ɓen ko poson ko kansa ɓantowo sifaɗen lande jiiɓay ha jama o ko waɗi noon kala ide ɓantaɗo no woodi ɓerɗe jaɓayɗe on ide ko ɗum fecci jama o ɓerɗe ñolɗe no woodi ɓerɗe lo'uɗe no woodi ɓerɗe nawnuɗe no woodi ɓerɗe mayɗe no woodi woɓɓe goo no jooɗi sago mum ko yo heɓu tum haalawol bongol yo heɓu tum ardotoɗo e fikira bonɗo ɓe yaha ɓe tawtama ko ɗum waɗi simo ɓe gaccetaki hakkunde jama on si tawi woni doole hino woodi esan haray ɗum ɗo ko masala molanaɗo ni ko ɗum waɗi karama koɓɓen ɓe hewtata e oɗo masala tum ɓe feƴƴa na firo ngol toni ko ɗaɓɓaɗo firo ngol mo kala no wawi janggande hoori mo fira ɗum wona ko satti noon kono sariya on wona luga on tum luga on no firire sariya on kono ko dernier firo gonno ko firo sakkitoro gonno qur'ana firirte sariya on sunna on firire qur'ana on sunna on konguɗi sahaba en woɓɓe goo watti ɗon konguɗi tabi'ina en luga on ko sakkitorte ɗum koɗo waɗi wiigol ko ɗum ɗo woni mana on ka luga arabe ɗum ko sakkitorte ɗum ɗum no feppodira e fandare sariya on no wopodira e fandare sariya on tan haray on tigi wattana hilla ɗum ko molana ɗum ɗo fayda woni ko jiibiti hakkunde julɓe ɓen
nde toɓɓere ko ɗum ɗo yaltini jahamiya mu'tazila khawarij ha hande ko aqida ash'ariya woni enen fayda ko hewti ka meɗen ga aqida ash'ariya sifaji allahu ɗin ko ta'wil ko waydugol dendanagal sifaji allahu ɗin allah wiyetake jippoto allah wiyetake aray allah wiyetake jalay allah wiyetake wowlay no wodi woɓɓe sa inniɓe sa janganiɓe ɗum ɓe innayi a woni ko a keefeero ɓe waɗete kafiru billah tawi noon ko yewtereji laaɓuɗi ɗi allah tabaraka wa taala yewti eɗiniraɗo sallah sallam yewti zan laabudda ɗaɓɓo o gandal o faama ɗum o faama qa'ida mum on o faama dabito muɗum on si tawi ɗum waɗali o wonayi wonɗo jangude kono tawa ko majjere o woni e muɗum wal iyadu billah idan nelaɗo sallah sallam aki yanzilu hino jippade rabbuna jomi meɗen tabaraka wa taala fi kulli laylatin e kala jemma ila samai dunia ha ka kammo hikkigo mum e aduna o jippagol ngol o handi e muɗum cheikh l'islam ibn taymiya hay ka aqidatul wasita ɓe waɗi monagasa oɗo masala yimɓe beleɗe ɓe inna joni joni ka jemma sakkitoro si allah jippike o ari ha ka kammo aran joni fewdo ɗum mo yeehi ka arsi haray o ala ton haray arsi ki yeewi e makko o ala ton ko ɗum waɗi si ɓe inne ahlul kalam ko haala kamara hattode noon ɗum waɗi si ɓe inne ahlul kalam ko ɗum waɗi ko fedde tawa nde ɓurde bonde e feddiji jippagol allah ngol ko jippagol ngol o handi e muɗum ko ɗum imam cheikh l'islam ibn taymiya o maaki ko qaribun fi uluwihi fi uluwihi ko a ɓattiɗo e meɗen wondu himo ka dow arsi makko kono ko ɓattiɗo e meɗen en wi'ata joni si o jippike haray o ala ka dow arsi fewdo ɗon e ko nandi hen arsi kin la ha o waɗi misal lewru ndun no ka honto lewru ndu woni ka kam mana gemma kode ɗen kono kenen a yiyata lewru ndun takkoma sa joƴƴini ɗo joni ndiyan a waɗi baniwal fewdo lewru jabbe a joƴƴini ndiyan ka takko koyngal ma ɗo a uggini ke ɗo a yiyata ɗon lewru ndu a yeyno ɗon ka a yiyata hindu toon fewdo ɗon ndu ala ka kam joni ndu jippi ka kayr woni ga kaka nder paniwal ma ndu woni ɗum ɗon ko misal e misaluji ɓatti ɗum ɗon le ko tagu e tagore allah no joni si tawi hinduka kammo a yinduka leydi e hoore hinduka kammo kono naadema e wigol joni si tawi o jippike haka kammo arano awa joni wala ka dow arsa kono lewru ndu woniri kandu woni toon hinduka takko koyngal ma kadi ɗum ittal ndu kandu woni toon ko tagule e tagore allahu tabaraka wa taala ɗum ɗon hiɗa wembi fi ɗum ɗon hiɗa majja ɗum ɗon kono andita fi allahu on tabaraka wa taala ko ɗum ko aqidatu attadmuriya cheikhul islam ibn taymiya o maaki alqawlu fi sifa kalqawli fi zati alqawlu fi sifa kalqawli fi zat ko ɗum waɗi nder deftere sa hiɗen haanide janngude sa jannginde laaɓante fiyake on si goɗɗo inni ɓakanelaɗo inni ɗo yanzilu rabbuna goɗɗo inni ɗo konno allah jipporta ko nu landotoɗamo ka uddugol hunduko makko tawa mara ko woola lando mo iɗa hooli allah no woodi kon numo wiyata himo woodi mana allah no woodi zati makko iɗa hooli zati allah keɓe mana iɗa hooli allah no woodi ko jabotoma ko honnu ko imo hooli allah no woodi ko anno so inni himo hooli allah ala haray ko honnu ala wonti keefeero ka joni ɓay hiɗa hooli allah no woodi konno allah wayi konno zati makko kin wayi par ce que en inni jippagol ko sifa ka ko sifa golleyankejo ka joni hiɗa hooli zati makko kin no woodi ka joni so landike makko honno o jipporta jippagol ko sifa golleyankejo lando mo simo hooli zati allah kin sino woodi
so inni mo hooli ɗum lando mo ko no saati Allah ki wayi ay mo hooli no woodi joni o yeddi jippagol makko ngol kono mo hooli Allah no woodi joni gonno Allah wayi kono mo jaabotomo o wiyete mo andi ka wiyete o anda idan ka anda ɗon Allah no wayi men anda kadi konno jipporta kono ka hooliɗa ɗon Allah no woodi ɓay o inni en himo woodi en yii kadi mandeji tindinɗi himo woodi ko noon kadi hanuɗa hoolorde o ɗo sifa e sifaji makko ɗi ko wan noon wono ko gotum iwri ko kanko yeeti en himo woodi kanko yeeti en kadi o jippoto kone laaɗo yeeti en fi Allah kone laaɗo yeeti en fi sifaji Allahu ɗi na en jaɓo ɗum ɗa saloɗen ɗum ɗa wa hakada idan masala on ko yaajuɗo toɓɓere ɗimmere nden e oɗo hadis al qudusi hadis e molanaɗo ni o andini en sayo ka Allah jippoto ɗon fa yaqulu Allah wi'a man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa utiyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu joni e andi ko no Allah landoto man yad'uni fa astajiba ko mboni du'ade torade lam mi jaabinanamo ko mboni landade lam faaleji mum mi okkoramo ko mboni tubude rutto ka am mi yafanomo idan ɗum ɗo tindini hon ɗum wonde neɗɗanke kala ɓay mo mara e meɗen haaju ala mo mara ko faala ala ka on no woodi mo mara bonnere hun ala ka on no woodi idan jaka sa yii iɗen yaha doga yaha ka goɗɗo ma woɓɓe no yaha ka karama ko batini ma no yaha ka bile ma no yaha ɗo ma no yaha ɗo ƴetta kaɓɓe goro yaha to ukko e du'aji bidi'aji e du'aji sirkuji jaka ko angal wattangol hilla Allah jippoto jemma be jemma si heddike tataɓal sakkitoral ngal o lando ko hombo woni du'ade ka ammi jaabinanama ko o du'i kon idan immo du'oɗa immotoroɗa Allah tabaraka wa ta'ala kala ko mapinma immotoroɗa Allah siko cellal immotoroɗa Allah siko jawdi immotoroɗa Allah siko geɗal ɓe immotoroɗa Allah siko peewal immotoroɗa Allah siko ɓuttu immotoroɗa Allah man yad'uni fa astajiba sino woodi ko landotoɗamo weeɓitanmo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala faljereji ɗi faljuɗaɗi bonnireji ɗi bonneɗaɗi insino ka Allahu tabaraka wa ta'ala tuuba ruttoɗa ka makko fewdo on ɗon saayi edan hara on tigi welsidaki ko sa'a kanŋe yankejo noon on tigi wota welsido e on ɗon saayi ɗum ɗo ko fa'idaji wonɗi e oɗo hadis bal wona oɗo tum kala hadisaji sifaji sa heddike ga'ida on nde wotere haray hande kadi ala ka tongoɗa e ko hedditi ko kono labudda on tigi hendo ɗum ɗon o faama ɗum ɗon o hoolo ɗum ɗon naam qala rahimahullah hattinan ɗon oɗo hadisa no juuti سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق البند ما فندر لدود معنا مون معنا بماكي دمل بوادنا لنقل ترجمة هاجوني نواي واستيكو جوغن ديردون إدام باو جدين نودغول بانجينغول قرى الإسلام قال noddugol e wotindingol andina l'islam ko mahi ɗum e hoore wotindingol Allah tabaraka wa ta'ala e laɓɓinangol mo dewal ngal laɓɓinana mo diina kan ɗum ɗon no riiwi sirku e noneji muɗum e weddinangol jokkugol ngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon no riiwi sirku on e morde e neɗɗanke o no riiwi bidi'a e neɗɗanke o e zan islamu on ko mahi ɗum e hoore ɗiɗo asasuji ɗiɗi mawnuɗi
ikhlasu ddin lillahi tabaraka wa taala wa tajridu lmutaba'a li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. ko ndu woni islamu ndu woni islamu neɗɗanke wawata timmude, wawata sellude, neɗɗanke wawata heɓude ɓural l'islamu ngal si wona ɗiɗo ɗi hawtodira, si wona ɗiɗo ɗi hawtodira. ko ɗum waɗi si tawi asli arana on ma tugalal arana ngal e tugale islamu ɗen ko ɗiɗo kalimaji ɗi: la ilaha illa llahu ay la mabuda bi haqqin illa llah, ɗon no landi ikhlasul ibada lillah, ay alla yu'bada illa llah, e muhammadun rasulullah, ɗum ɗon no landi honnu tajridul mutaba'a li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. idan si tawi neɗɗanke on koye weddinan allahu dewal, labudda o woɗɗito shirque e geɓe muɗum e noneji muɗum e façonji muɗum. si tawi neɗɗo on ko yo weddinan nelaɗo sallah sallam jokkugol, ko labudda o woɗɗito kala ko fuɗɗita ko fanɗi muɗum e ko mawni e muɗum. haray ko ɗum waɗi ngal ɗo damal ko tawangal e dame ɓurɗe juutude e risala maɓɓe on kamɓe imam on rahimahullahu, ɓe maaki babu damal qawlillahi ta'ala fi yewtere allahu towuɗon ka allahu yamiri nelaɗo on sallah sallam o yamirma an julɗo on e natorɗa toon ka yamiregol ka jokkugol nelaɗo sallah sallam. allah inni fa'aqim ñimnu ñiiɓin tabinti, sinnama hunde ñiiɓi e ñiiɓugol hunde nden bi mana ko labudda nde tuto, nde wona tawa nde iwata ɗon, nde wona tawa nde iwata ɗon, nde sottata ɗon, nde dirtata ɗon. idan allah inni fa aqim ñimnu wajihaka, yeeso maɗa ngon, fandare nden ɓernde maɗa nden wonki maɗa ki liddini wonande kaɗo dina, ñiiɓu e kaɗo dina, hita dirtu e kaɗo dina, hita yaaru ñaamo, hita yaaru nan, ñiiɓu e kaɗo dina, feewu e kaɗo dina. ka dina ko dina ñiiɓuka, ko ɗum waɗi dinan qiyama, dinan qiyama. allah sifi laawol dina kan assiratul mustaqim, ko laawol feewugol, ko dina feewuka, ko dina ñiiɓuka, ka sansota ko sabu sansagol zamanu e sansagol saa'i e sansagol nokku, ka sansorta ɗum ko mahi ka e hoore tawhidi e jokkugol. edan ñiiɓin yeeso maɗa ngon, wonki maɗa ki wonande kaɗo dina hanifa, dina laaɓuka ka, dina hanafiya kan ko dinu tawhid, dina tawhidi kan woni dina hanafi. hanifa oñi ka e dinaji ɗin fof arti e dina islam, oñi ka e dinaji ɗin fof arti e dina tawhid, dina weddinangol allah dewal, weddinangol allah kulol, weddinangol allah hoolorgol, weddinangol allah toragol, weddinangol allah kala ko hedditi kon e ko tawata allahu tabaraka wa taala heno wedduri. hanifa dina laaɓuka, sirku hunde jilla e makka ko laaɓuka, ko dina tawhid. fitratallahi, kaɗo dina noon ko dina allah. fitra no mari manaji, no arata fitrata ko hilga, mana ko tagu, no ara fitira tawa ko dina woni ko fanda, no ara fitira tawa ko sunna, no ara fitira tawa ko jikku, fo muɗum no ara ɗo. fitratallahi dina allah kan e allati kaɗo dina oɗo fitira fatara nnasa ka o tagi yimɓe ɓen alayha e hoore muɗum. ko fi kaɗo dina allah tagiri en, koye hoore kaɗo dina allah tagi en, wono allahu wiri dina kan ka wonata dina allah ngum mbimana dina allah kan, wattitowo dina allah kan ala ko ka dina allah muuli e bani adam, yimɓe e jinni, wattitowo ka ala. tawa no wara tawa mana on ɗo ko nafuyu, no ala tawa ko haɗore, wata on wattutu dina allah kan. naam, wattitowo dina allah kan ala, ko ɗum wanne laaɗo maki kullu mawludin yuladu alal fitra, alal fitra. ko ɗum waɗi wattitowo kaɗo dina ala,
wattitowo tagu allah ngun ala kono noon ko taga kon noon no woodi wattitoɓe ko ɗo hadisi e hadisi on nelaɗo maki fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani ko noon karama ko ɓe wi si neɗɗanke hara accideteno e hoore muɗum hara ko ɗowata mo itta mo e laawol ngol kon hunde arali dari yeeso makko ko ɗowata mo itta mo e laawol ngol si o mawni hay si tawi hay hunde o yeetaka si o mawni ko o mawni dayɗo e hoolagol allah guuti ko yimɓe ɓen woni sansude woni arde falido yimɓe ɓen bonnanedi ndin ne amo e alyahudiya yaagal ma e annasara yaagal ma e majusiya yaagal kono si goɗɗo o jibinama o tertorama ni o woni ɗon ha o mawni mo ari landike mo ene hiɗa hooli allah no woodi o yeytotoma himo hooli allah no woodi madama o heɓaki tutowo e ɓernde makko wonde allah ala ko o mawnidata ko hoolagol allah no woodi si o weeɓitanama piiji ɗin ɗi fof majji hara o noddaka e majji joni o weeɓitana ɗi présenta e makko o ɗum ɗo ko yahudiya yaagal ɗum ɗon sife ha ɓanda ɗum ɗo ko annasara yaagal ɗum ɗo ko l'islam hara o noddaka o inni ari e alyahudiya yaagal ari e annasara yaagal e ko nandi hen o weeɓitana ko o ƴettata ko l'islam ko waɗi noon ko fitratal ɗum woni fitratallahi allati fatara annasa alayha la tabdila li halqillah dhalika ddinu lqayim ko oɗo tawhidi ɗum woni hanafiya ko ndoni dina ñiiɓuka kan walakinna kono acthara annasi ɓurɓe ɗuɗude yimɓe ɓe la yalamuna ɓe ala ande ɓe anda haya sikku ɓurɓe ɗuɗde yimɓe ɓen no andi ɓurɓe ɗuɗde yimɓe ɓen anda foti koko woni janngude foti koko ala janngude wa qawlihi taala e yewtere allahu to ɗon o wassa biha yamiri o ngol ɗo konngol la ilaha illallah muhammadun rasulullah oɗo fitira yamiri ɗum ɗo ibrahimu annabi ibrahima banihi ɓiɓɓe makko ɓe annabi ibrahima ko ka ɗo dina yamiri ɓiɓɓe mum ɓen dina tawhidi ka wa yaqubu e annabi yaquba kadi ko ɗum yamiri ɓiɓɓe mum ɓen ɓeeɗo goto kala wi'uno ya baniya inna allaha astafa lakum ddin fala tamutunna illa wa antum muslimun aya tammo on allahu to ɗo wi summa awhayna ilayka reftime wahayni e dow maɗa o annabijo an wonde ittabi jokku millata ibrahim dina annabi ibrahima kan ka dina annabi ibrahima hanifan ko ka laaɓuka ko dina tawhid wa ma kana annabi ibrahima latanuki min almushrikin tawaɗo e shirkoɓe ɓe ko ɗo wonɗen hattinde karamo koɓɓe rahimahullahu ɓe maaki ma'ana o tarjama fa'ida oɗo tarjama fandare oɗo tarjama ha joni ko ñiiɓingol ɗi taraji muji yawtude ɓaawo ka ɓangingol ko din islam ko diina allahu kan noon tabaraka wa taala diina kanka allah ko islam diina islamu kan noon ko tawhidi kala ko hina tawhidi wona l'islam keferanka ko wona l'islam sirku noneji mon ɗin fof wona l'islam hay geɓum gotum kokum fanɗi o kokum mawni o e geɓe sirku wona l'islam ko ɗum waɗi allah inni fa aqim wajhaka liddini hanifa dina tawhidi ka dina l'islam kan ko dina tawhidi kan e dina ko dina la ilaha illallah muhammadu rasulullah tawhidi e sunna kala ko hina tawhidi wona sunna wona dina wona l'islam ɗum goɗɗo ko yo wowlu ɗum towna hito mum gon sirku wona l'islam bidi a wona l'islam bidi a wona l'islam annon bidi a koyne laaɗo iwri sirku koyne laaɗo iwri ko ka allah iwri ka ko kane laaɗo madama wona ka allah iwri wona kane laaɗo iwri wata wonde l'islam abadan ko ɗum imam maliki rahimahullahu ɓe wowlayno ɓe towna tawhidi wona ko sowndete sunna wona ko sowndete ko sirku e bidi a sowndete imam maliki ma kayno ɓaawo jippagol aya
oɗo aya alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ɓe maaki kala ko tawno wonano diina jeyaka e diina kan ha waɗo aya jippi wawata wonde diina ha dargal daro ɓe maaki kala sincuɗo hunde kala wiwɗo hunde sincande bidi a moƴƴo no woodi ko nelaɗo gollali ɗum no moƴƴi koye diina jeeya haray o aaƴike wonde nelaɗo janfike nelal ngal ko wan noon ko amma wigol nelaɗo yettinali ɓe hendino kono ɓe yettinali ɗum ko janfano ma tumira ɓe majjere nelaɗo andano ɗum ɗon ɗum ko tumirgol ɓe majjere ɗiɗo ɗiɗi kala ko wiɗa no ɓuri bonde a taway ko wona ɗum ɗo ɓuri bonde ko ɗum ɗa e tan ɗum ɗo no rerɗini honɗum neɗɗanke on yo andu diina kanka Allah ko l'islam diina l'islam kanko tawhid e sunna kadi neɗɗo heɓata ɓural l'islamu on so ñiiɓali e l'islam o woni wonowo e l'islamu hande janngo yalta jogitotoɗo sunna hande janngo accita jogito tawhidi hande janngo accita o heɓata ɓural ko wiyete kon ɓural islamu abadan deftere ndelle ko fi fadlul islam fi ɓural islamu ngal ko ɗum waɗi si Allah ni fa aqim ñiiɓi si on tigi ñiiɓali e mum o heɓata fayida mum o heɓata ɓural mum ngal o ñiiɓi kono na e tawhidi sunna o ñiiɓi o heɓata ɓural islamu ngal hay o heɓi timmirtama ɗimmum ɗum e fayidaji ko woni e oɗo aya